Ya Rasulullah menterusake nyegu sepu bi orang mun orang talesek ni kebah ngucak engkau terus ngatel atas sek ke dek remah carana ongko ke atas nyor deka deki kaki ngatel atas sek ongko ke atas iya kana beda ongko tasek tasek ya tas nyor ya kan punten kan ki si bedanya tas nyor sajeling tasek yang pakune kenengena mari adus tobat sampean pah bejeng maghrib mari bejeng maurib sampean nikah jaga boleh bejeng sunatnya mana sunat tobat atau salat sunat awabin. Mari solat sunat awabin maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lanceng gelu tak apal tat sepandeen tak napah astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Lanceng gelu sepandeen boleh tak menapah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Lanceng gelu kalak pun kana to astaghfirullah 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 tak apal mate boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Maimun Busrawi, ajunan semulja Kiai Haji Rakib, ajunan semulja Kiai Darussalam, ajunan Kiai Badrun, ajunan Kiai Soleh, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus pemangku desa setempat beserta seluruh jajaran aparatur desaipun, senyepoe dusun Talesek dan seteja jajaran tokoh masyarakat selain
Jam'iyah Nurul Muslimat, terjukan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Ajunan Kiai Haji Suryanto, tertak galib Ajunan Kiai Kholik selaku pengundang, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir jamaah Masjid Baitur Rahman sebatan kaula amul jaki. Alhamdulillah malam samangken kaula ben ajunan bi Allah takdir alengki abolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah kasarengan kalaben terang aucen. Semoga akilengki along bolong tempat saya ketimangken kak dinto beni cuma itunya bisaus. Tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan semoga sareng Allah papakun abolong dalam keadaan kenging ridho ipun Allah. Seteja sehadir semoga peteti ahli swarga. Salawat dan salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala paringi keistimewaan tempeng nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulja sareng Allah salah situng tandana kamuljana kelaban peristiwa Isra wal Mi'raj. Apona pami kamuljana ibuktiaki kelaban Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat semuljaki Allah. Sateja para nabi dan rasul kak dinto sareng Allah tada seepa entar dek katelo alam kecuali ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad pada pak dek katelo alam. Sepertama alam nasut iki kak dinto kawasan manusia dari Masjidil Haram dek ke Masjidil Aqsa. Senomor dua iki kak dinto alam malakut, alam sealam kak dinto tempati sareng para malaikat manusia tada entar de ke alam kak dinto iki kak dinto dari Baitul Maqdis Palestina sampai de ke langit senomor petok hadirin kak dinto alam malakut. Senomor telo iki kak dinto alam lahut, sekak di alam kak dinto tada orang oning bentada malaikat sedepak kecuali orang seayati sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Iki kak dinto dari langit kapeng petok sampai dek ke Sidratil Muntaha sampai dek ke Mustawa. Makana malaikat Jibril kak dinto salah starina langit kapeng petok nyuon tidak Gusti Kanjeng Nabi untuk tak bisa ngiring. Karena manabi malaikat Jibril maksa entar dek ke atas. Cepun malaikat Jibril dan kula bisa kobong dan kula tak mampu. Karena kak dinto bani alam malaikat kak dinto ampun alam secuma Allah Subhanahu wa taala seoning Nabi Muhammad malam Isra wal Mi'raj pale betelo alam kak dinto hadirin. Bahkan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto mustawa apangki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Caipun ulama Nabi Muhammad kak dinto apangki sareng Allah ruhan wa jasadan. Roh benja serta apangki bahkan sampai sandal lah Gusti Kanjeng Nabi eki badak ka mustawa kak dinto kamuljaan ben keutamaan karena Nabi Musa bui Allah gunung Tursina kak dinto sandal Nabi Allah pakon lepas fa'la na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Musa buka sandal kaki karena kaki beri tempat sesoceh kak dinto Tursina tempat tak bumi. Sementara Nabi Muhammad ongke dek kalangi entar dek ke Sidratil Muntaha dapat dek ke Mustawa sampai sandal kak dinto tak buka. Cepun ulama sandal Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lebih muljah tempeng makhluk sebeda bumi. Makanya sandal Kanjeng Nabi ini kak baik kempere surban baik kempere kocca cek dengan sandal mi baik kempere kocca maka sandal pun muljaan bencetak saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar ngingai perkara semulja kak dinto semoga kau leban ajunan tanuruk muljah
semoga kau leben ajunan teti orang sepada pecerah. Amin Allahumma. Yang jelas kalaban abada aki Isra wal Mi'raj kati malam mangken kau leben ajunan sompengan malam mangken abada aki acara pah entar ke acara kak dintoh satan punten ampun atetiaki iman kau leben ajunan sampurna hadirin. Amin Allahumma. Bagaimana tidak sempurnya imannya orang talase katina patak coko pa iman orang kepora orang seodi zaman Gusti Kanjeng Nabi saos ni kata percaya ke Isra hadirin. Ada sebagian orang yang imannya separuh-separuh kalau Isra murtad boleh. Orang-orang yang mencaci maki Nabi Muhammad seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal sajan congoco dak Kanjeng Nabi. Haji ya Muhammad dekak aja. Saya kocak Rasul, kocak malam entar ke Palestina, semalam riak lah boleh. Lecek Muhammad. Nabi Muhammad tak tuman kocak lecek kecuali waktu Isra wal Mi'raj hadirin. Sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad ni kemudian kocak lecek, Abu Lahab ni kasi tak terima. Makanya ketika berada serombongan ni ke arempukan, dak remah Muhammad mak letak etoro orang. Berada situng orangnya mana Suroko ni kapah husul. Pola Muhammad kabela gendek, boy kabela nakal. Abu Lahab tak kesokan. Allah, mun Muhammad kabela nakal justru kaki saya temu cek nakal. Polan Muhammad mulai kini tak tuman nakal, tak tuman lecek. Jadi mun bahi kabela nakal, saya tak percaya benih ke Muhammad justru kakake. Saking dari Nabi Muhammad kak dinto cucur tak tuman kal ngakali. King ketika peristiwa Isra wal Mi'raj hadirin, sateja ada buaki Nabi Muhammad nakal. Mi tak nakal aja pun orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kak dinto perjalanan ngakui ontak bisa 2 minggu, bisa sebulan hadirin. Kalau berjarak tempuh makin diperkirakan 1.200 kilo. Makin pesawat PP ini kako 7 jam 4 jam perjalanan berangkat 2 jam mulai 2 jam ngakui pesawat. Sementara zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad semalam ngabela depak ke Palestina kila ku ampun beda Mekah boleh. Saya rasa percaya cuman beda situng saya kolopai sareng orang Arab Kanjeng Nabi ini kebeni ajalan tibi mangkana asro kak dintoh pacelen. Jadi Kanjeng Nabi ini kebeni entar tibi tapi entar. Kanjeng Nabi ini kebeni berangkat tibi tapi berangkat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pacelen kak ada saya tak bisa. Malam mangken gula pakai soro bi panitia Khalil Yasin api datu le macam napa boleh karo le macam maki 10 jam gula gelem sepenting jam abi gula perjalanan tibi. Mungkin ngecem ada ngak dia pas 10 jam ngapuk. Artena Nabi Muhammad kak dito beni berangkat kalaben kaso kana tibi tapi berangkat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun yamu. Ya man asra, wahai manusia asra, saya pacalan bika kalaban ajunan saya rasa pacalan al muhaimin Allah Subhanahu wa ta'ala. Depakkah Masjidil Aqsa para malaikat, para nabi dan para rasul kak dinto ngambak Nabi Muhammad. Depakkah Masjidil Aqsa asolat 2 rakaat kak dinto solat sunnat karena waktu kak dinto bojeng kita fardu waqi. Wa antal imam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Depak ke Masjidil Aqsa pa salat sataja Nabi dan Rasul sataja para malaikat wa antal imam. Nabi Muhammad saya pengimamin nunjuaki Nabi Muhammad kak dinto paling mul wa ilal muntaha rufi'ata kariman. Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha iangka wa sami'tan nida alaika salam
Sampun kanjeng Nabi masuk langit situng 2 telok sampai petok, cuma situng debuan saya perengaki bi Gusti kanjeng Nabi, alaikassalam, alaikassalam, alaikassalam. Ya karimal akhlaq, wahai manusia seakhlak ka paling mulia. Ya Rasulullah, terus akhirnya gue sepuh bi orang. Benjak tu kok silontar bah bejeng. Apangki kelaban Allah. Sebiasa ipada Pak Nabi Muhammad kak dinto narema ibadah so. Tapi cepon ulama beni cuma solat saya pada Pak nang bekto Isra. Beda 4 perkara saya pada Pak Allah dek Gusti Kanjeng Nabi untuk ipada Pak dek keajunan. Melemangkan bit dan gula se-4 ni ka ipada Pak. Panapaan saus saya pada ngaki Allah bekto Isra dek Gusti Kanjeng Nabi. Se-4 ni ke bit dan gula mangken ka bele. Muntung-tung saja berarti pengajian mari pukul 3 dek ni. Tanah pagi. Siap sampai pukul 3 bu. Ongguan. Tojuk mun tak pukul 3 cek mulai, gula mulia ka ada. Ada 4 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bekto Isra. Panapa se-4? Sepertama, man hamma hasanatan wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Allah aparing pengumuman dek Gusti Kanjeng Nabi untuk ipada pak dek orang keporah. Man hamma hasanatan, pasera orang si akarep dek kelakuan ibadah, pasera orang si akarep dek kelakuan bagus, walam ya'malha, tapi tak sempat ngalakoh, niat tak ampun mantep pangateron ampun raja, keng tak sempat alakoh, tak depak niat umroh kita mangkat mate, niat haji ya seantri abid kelu mate kia dek remah mun ngak nikah. Maka orang seaniat ngalaku tak sempat ngalaku pah burung gara-gara tak bisa karena beda alangan, maka meskipun tak ngalaku kutibat lahu hasanah di Allah ampun paringi kenceran situng pada ben saya ngalaku. Amin, amin. Hebat tani kita ngalaku lah oleh kenceran, makanya sampian muntro oleh kenceran tak ngalaku gempang niat umroh pah mate haji embian menibadai paidak gila. Ni ka termasuk kelakuan paling gempang ni kata usah alaku kan aniat ampun baringi kenca. Artinya ada remah kulaban ajunan pongkinya beki bede mun bede kelakuan bagus tori ka niat alaku. Masalah king aniat alaku tak depak ngalaku kutibat lahu hasanah. Maka kebagusan ni kampun ibeki dek kaula ajunan. Amin Allahumma. Makanya kanjeng Nabi adabu niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin ni kata usah alakuh ken aniat kak dinto ampun oleh kenceran. Tak alakuh keng aniat ampun baringi kenceran. Saya napa tak saya? Keng cuman ngerti hadis ni kecek telimpas. Beda dimin Islam sejatinya meni penggalan kak. Nikah bejeng cukup niat karena beda hadis niyatul mukmin khairun min amalihi. Keniat laman tep makita ngalakoh lebih bagus ete pengalakoh. Teti maki abejeng kor lamari aniat iya teh makita abejeng gak dintu ampun cukup. Keng sayang pendapat nih kasih berlaku cuma abejeng mun ngakan punten nagin ngakan kia orang kan itu. Cek segi nggak makila tak nagin ngakan Quran niat kenyangnya mantau usah nemen padi cenu. Nika sebede bengkalan menikan to njok tak kok yang mbak mulai kok. Emang sing mbak jandai ki berburu bi kok. Bodoh nih kan, bodoh saya ngerti senika nih. Jadi orang ini kadang ngerti hadis nika, iyon talbungkol. Nih kayak beda hadis selain ki alabun. Yonjok bojeng ini tak cukup niat, kotu norok kanjing Nabi. Karena kanjing Nabi ada bu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kanjing Nabi makon abejeng ngakake pada ben ngatela engko abejeng. Tetapi bejeng cukup niat tak oleh tak sah karena kanjing Nabi makon isra pada ben bejeng kanjing Nabi. Ki ala ben nikah. Hadisnya sallu kama ra'aitumuni.
abejeng kakek pada ben ngatela engko abejeng. Dadi saya abejeng Eropa pada ben bejeng kanjeng Nabi, orang saya ngatela sahabat. Engko selok ngatela ka bejeng kanjeng Nabi maki aniat cukup cek piara colon ngara. Beden nih Kak, beden nih Kak. Keng makin bek mulai lok pati rame. Mentir bi Allah ya selamat. Amin Allahumma. Beda boleh. Beda situng hadis. Idza sami'an nida, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqda hajatahu minhu. Artena mun sampian ngiding munyina adan sementara etana ngasampian bede-bede seai sedeureun maka deureun ni kata usaha sabe sampai sampean nekani hajat dari bede nikah. Akhirnya nikah pakai kebaidalil mun bede orang bulan puasa sahur ternyata ketika ada erebah adan masjid maka seepereng oleh pegemet sepenting tak nambah boleh nyaman nikah bisa amal laki nikah nikah hadis riwayat Abu Daud nikah hadis sahih nikah ya malaki nyaman nikah. Jadi gue lekuk mula sak pasaan sampian puso puru mula para ada nangalak budak ese kacang i delum. Jadi sampai duhur insyaallah tak kira mari sih gue kacang di sana. Jadi mun saya teguk oleh deur sepenting tak oleh nambah boleh. Nika oleh kalako. Nika di luar NU nika ya malaki hadirin. Cuma NU alhamdulillah hadis kak dito beni pah yontal bungkol. Boh kan hadis sahih. Hadis jelas. Ki hadis sahih tapi hadis nikah ada hubungna kalaban pejeng sopu nikah mutlak ada napa aboy jadi pada sahabat atanya dek kanjeng Nabi ya Rasul kula ngakan temponan ku nase temponan ku deureun evereng pah masjid adan Allahu akbar nikah napa kula nase sabe pejeng ke masjid geluh napa ngakan geluh berangkat maren nah cepun kanjeng Nabi tak usah sabe pamari geluh tinggal ngakan geluh berangkat ke masjid marenah. Jadi hadis ini kebeni untuk bulan Ramadan. Paham? Pak bade saya ada bu. Enten hadis ini berkaitan kalau bulan Ramadan. Dalam riwayat selain ikabala hadis kak dinto berkaitan kalau bulan 10 bulan Ramadan. Kalau memang hadis kak dinto berkaitan kalau bulan 10 bulan Ramadan maka ini kasih berlaku zaman Gusti Kanjeng Nabi anapa karena hadis kak dintok ada na zaman Kanjeng Nabi benih ke seorang Kanjeng Nabi ini keandi tokang adan dua situng Bilal bin Rabah si nomor 2 Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika seadan ni ke Bilal bin Rabah maka ni ke benih baktona pujang sopu tapi baktona tahajud keng mun seadan Abdullah ibnu Ummi Maktum maka gak dintu baktona masuk pejeng sopu hadis ki puru benih berkaitan kalaban adenah Abdullah ibnu Ummi Maktum tapi berkaitan kalaban adenah Bilal bin Rabah jadi pada sahabat mereka ni dek kanjeng Nabi ya Rasulullah mun tempon asahur pah aden masjid ketinapa lo pa apa lah petoto karena si aden ni ke benih adenah sopu tapi adenah tahaj sanika kak mangkana hadis ni kata oleh ontal bungkol kotu kombi gelu mangkana kuleban sampian kotu amadhab sehingga aku leban sampian benih langsung hadis ni ka IRTETB benih langsung ayat ni ka IRTETB jadi pada ulama selakar ahli nyaman namu mujtahid mutlak ni ka dekik sehingga bala ni ka kak kemma arahna di luar NU tanda madhab hadirin tak oleh noro ulama karena ulama kak dinto tak maksum ulama ni ka bisa salah jadi menurut ulama klero makanya kula ben ajunan tak usah norok ulama langsung norok Gusti Kanjeng Nabi langsung norok Quran ben hadis kula ben ajunan senorok ulama beni muang hadis ben Quran justru karena kula ben sampian tak oning saya ngartina Quran secara langsung maka kudu norok ulama de remah cara ulama ngartiin Quran kak dinto sih bener paham jelas Quran kan beda bacaan al fitnatu asyaddu minal qat fitnah lebih coba dari mate tapi fitnah orang lebih coba dari mati nih kemudian arti Rasulullah kuleban sampian ambu sa fitnah mati orang boy mayu bukan nangki kan mun fitnah lebih rajin tusan tepeng mati orang kan mati orang daripada fitnah tentang ke al fitnah saya maksud nikah tekku tafsirlah ay al kufru ay asyirku fitnah nih kebeni fitnah si biasa ketelakan toh tapi fitnah kak dinto saya maksud kakafiran syirik de Allah kak dinto lebih raja tuh sana etempeng mate no kan sini kan pah jelas yang kita bangki
pada ben Isra ni kah Isra ni kebik di luar NU kan iku bela bukti Isra itu adalah sebagai bukti bahwa Allah ada di atas kan senikah Allah ni kepada di atas ni itu mujak di atas Nabi Muhammad Pak Isra debak ke atas paha tebangki ben Allah berarti Allah di atas berarti cocok kalau ben ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Ar-Rahmanu tining Allah 'alal arsy atas aras istawa kak dinto neng dadi Allah ni kadang neng di atas aras cepon ulama ahlu sunnah punten Allah ni kebeni i atas karena mun Allah beda i atas berarti Allah ni keputo tempat mun Allah puto tempat berarti Allah pada ben orang talese sampean kan puto kursi mun Allah butuh tempat berarti kan apes Allah ini kasih pertama nomor dua mun Allah butuh ke tempat ni ke anyar igebay lambat tempat ni kata ada Allah kodim tak ada mun Allah butuh ke tempat sebelum tempat ni ke igebay beda ibundim ma Allah tak ruwet saya nyampi demun deh bukan engki ini perlu ibecek karena makin banyak dan ngupload status saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas macam di atas ya jangan tak becek dikenya ku di atas ku Allah ni kan di sifat al-ali tapi Allah ni kebeni di atas hadirin paham jelas loh tapi ketika Isra Nabi Muhammad ke atas paham kiban Allah Isra ni kalau Nabi Muhammad ke atas ahlus sama penduduk langit ni ka iri dek ke bumi pulan bumi ikan nengi Gusti Kanjeng Nabi sementara langit punten akhirnya para malaikat ben langit matur dek ke Allah makle langit yette bi orang yang paling mulia makle Nabi Muhammad ke atas iya jelas jadi saya ke atas ni kebenaran pulan Allah di atas keng bi langit kon ke atas bi sidratil muntaha kon ke atas makle si atas ni kepada yette bi Gusti Kanjeng Nabi makle Nabi Muhammad tak karo ni dek bumi paham iki yang kita ngerti lah ungguk ke lubuk lekas mari pengajian ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad loh tapi kan Nabi Muhammad abang kiban Allah di atas Nabi Muhammad kamu tahu apa abang kiban Allah berarti kan Allah beda di atas saya beda di atas Nabi Muhammad Allah na punten bene di atas mun orang talesek ni kebah ngucak engkau terus ngate la atas sek ke dek remah carana engkau ke atas nyor ni kak deki kaki ngate la atas sek ongko ke atas iya karena beda ongko tasik tasik ya tasanyior ya kan punten kan ki si beda ya tasanyior sa ajeling tasik yang pakune kena Nabi Musa Abu Dabu ban Allah ikunung turusina bani Allah beda ikunung turusina bani saya beda turusina Nabi Musa Allah bani beda turusina saya beda imustawa Nabi Muhammad Allah bani beda imustawa paham gak ki makanya gue leban ajuran kutu amat hadirin madhab ni kepada sepuluh dah ada dari sepuluh ni ke ikan 4 kali menem semenem nikah Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i senomor 2 santri Imam Ahmad ibn Hanbal senomor 3 Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Asim senomor 4 kadintoh Al-Imam An-Nu'man ibn Sabit atau Imam Abu Hanifah senomor 5 kadintoh Sufyan As-Sauri senomor 6 kadintoh Daud Az-Zahiri Sufyan As-Sauri, Daud Az-Zahiri neka ulama mujtahid mutlak pada kelas seben Imam Syafi'i cuman mangken tak ikebay madhab tak etoro polan ke tak patak mudawwan ke tak pemik santri tak etoles sehingga hukum tak jelas tetimun beda atanya mangken oleh apa anja kawin tanpa wali dan saksi ikut pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri oleh sepenting tahu ke apa kemake tak pejok tak ada enggak apa enggak nikah tanpa wali dan saksi itu boleh kata Daud Az-Zahiri mun orang talesek terus ngalaku katinapa oleh sepenting uning syarat rukunna sepenting uning hukumah le mangkene keketa ada uning kam sampian bener karena beda senekan ni ke beda romoro ni bini iki begelem rebu pah ngocak lek kaki tang bini setia le kok laki nak kakek kaki biko ikabin mas kabin seket ebu iya kak kaki tang laki abuh mun pah daya saaki banyak maki bini nak kholil sumenep bre tak gin pen tak gin bodo sukses akhirnya cepun Imam Syafi'i saddan lil bab atau saddud darai nutup hukum gak dintoh meskipun beda sengul laki langsung hukumin haram tak oleh kalakoh karena kitab patak mudawwan kitab sampai mangken tak bangki hadirin
Jadi mun nur asim pak saus Sufyan as-Sauri Daud az-Zahiri bi ulama ni ke akhirah tak toroen se toroen ni ke beda empat Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Ser asaus di empat toro bi sampean ni ke oleh. Tak nurut Imam Syafi'i, tak apa-apa. Cak Imam Syafi'i lo ngajak kuleban sampean keng nurut tibi. Jadi sampean nurut Imam Malik ya tore. Umpamanya Imam Syafi'i bek semua berdua Imam Syafi'i. Ulang teman cok najis nurut Imam Maliki, bayi minta teman cok soceh nyaman. Jadi mun aja mata ada telur tak melo teman cok guring. Bekan kan saya. Lah Imam Malik ni kata teman cok soceh kak. Mun Imam Syafi'i punten, setuju teman cok ni kan najis karena al mustaqdar. Perkara si kebaci secara tabiat. Cepun Imam Malik punten taman cok ni katabi perkara si noro. Apa cang matbuung apa cang si etoro. Mun hewan na keningkakan pada ben koceng taman cok najis. Keng mun hewan na keningkakan pada ben sapeh celat dong abi. Artinya soce. Bukan nyaman. Sambian noro Imam Malik tak apa-apa. Ngin apa ngki? Sepenting mun noro hukum ni kejak sampai terjadi talfik. Talfik ni kan apa? Wak duang imam ada ngesaaki. Kalau si pangkepang kapi norok ding Imam Syafi'i segempang, norok ding Imam Maliki segempang. Ternyata din budi macam Imam Syafi'i tak itre, macam Imam Malik tak itre, menikah hukum mata oleh ni ketalfiknya mana. Pada dalam bab masalah wudu, Imam Syafi'i ni ke wudunya tinggaring bini betal. Cepun Imam Malik tak betal. Tapi kan wudu tak pada. Ding Imam Syafi'i secara metok muanikah esa. Imam Malik mun wudu kutu dalkun kutu osso. Kapiket leketan ni kan nakin osso. Sampian auduk norok uduk Imam Syafi'i. Kapan nyeting kaparaban pah norok ngocak Imam Malik. Ni kata sah hadirin. Tak sah ni kata alfiknya mana ni kata oleh. Udung sampian betal cepun Imam Malik. Polan tak yoso. Makilah nyeting kareng bini ing ni kata betal. Udung tak sah cepun Imam Malik karena udung tak delkun gila. Norok Imam Syafi'i kok. Oh norok Imam Syafi'i sah udung. Tapi mau nyeting paraban kan betal. Jadi mun pah auduk sampean tak yoso pah nyeting kaparaban ni kenyaman talfik dua imam betal lagi kapi. Mangkana pala ro Imam Malik kapi. Wudung ro Imam Malik betal Imam Malik. Coba hacak lonca. Diki pada bejeng ro Imam Abu Hanifah. Arapa minta make katoan tak apa-apa. Lah coba hacak lonca. Ni kemun pah hukum kalak panggem kapi hacak lonca ni kajepun ulama fasik. Pon ngak kuleban sampean noro Imam Syafi'i dalam kondisi darurat noro imam selain tak apa-apa. Noro Imam Syafi'i kuleban sampean keng deki ketika ke Mekah kuleban sampean atau waf noro Imam Malik sehingga makin nyeting kareng dini wudu kuleban sampean tak buat tak betal. Setengah jam lah. Betang kicak lah kali setengah jam aku. Kali sejam. Oh sejam setengah kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi pertama saya paling akhir Isra wal Mi'raj pengumuman dari Allah dan ke umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tak usahakan alakoh kan aniat ampun paling ganjaran. Saya nama tak saya. Mun sampai alakoh tekel ganjarna kak. Umat-umat terdahulu menabi abajang sekalian situng ganjarna. Umat Nabi Muhammad punten ketika abajang gak dintoh kencerna ibrik sapolo fa in amilaha kutibat lahu asyaratu hasanat mun sampai ekalako beni aniat alako maka beni kencer situng tapi kencer sapolo dadi makilah bajengah dari seket pada dilema ning Isra wal Mi'raj kencerna pakun seket karena situng bajeng kencer sapolo pan abajang lema kalih maka kencerna pakun seket tak luang ni kehebat umat Nabi Muhammad abajang sekalian sapolo mun aberjamaah petolekor derajat mun asiwak tambahi petong bolo boleh mun seabajang landi bini tambahi petong bolo boleh aja mun binin situng mun binin telok ditinggal kali ngucak gelak aku takut abini boleh lagi lah mau bang ngucak kok ingin nampak nak gencar nak bajang ledem maju pernah sampian dek Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah hebat itu umat Nabi Muhammad. Tapi wa man hamma sayyi'atan wa lam ya'malha lam tuktabalaha. Keng pasera orang seaniat kelakuan cuba ternyata tak sempat ngalako.
maka kak dinto tak tulis sereng Allah saking belas Allah da umat Nabi Muhammad mun kalakuan bagus tahu sa alaku kan aniat la ikencer situng keng mun sampai ngalaku ikencer sepolo mun kalakuan coba pasera sa aniat alaku kecubaan tapi kita ngalaku dak kecubaan nah maka tak tulis dosa hadirin fa in amilaha kutibat lahu sayyi'ah mun sampai ngalaku tulis situng kecubaan ki kurang belas napa sebelum Isra pada laku ganjaran situng pada laku dosa coba situng mun aniat tak kencer kan Isra bi Allah pah paringi pengumuman dari Isra sampai mangkin saya saos aniat kak dinto paringin ganjaran situng pasera alako ibri ganjaran sapolo mun kalakuan coba aniat kula ban sampean tak tulis dosa mun sampai ngalaku dosa maka dosana cuma tulis situng sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin kota cengeng medaya dinna manter bisa ama bagus niat amin manter bisa ama tepak niat amin nomor 2 panapa saya paringaki Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj nomor 2 khatimu suratil Baqarah 2 akhir surat Al-Baqarah bi Allah paringaki bakta Isra wal Mi'raj meskipun cai pun ulama dan kitab asbabun nuzul kadin to etronaki Madinah tapi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kadin to pertama kali ibaki bi Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat yang kuatah lil dekir 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto paringaki bi Allah ketika Isra Mi'raj 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kadi to pun ulama bi Allah seebedi 1000 tahun sebelum alam ben saesena ikebai 2 ayat akhir Al-Baqarah kadi to bi Allah ampun ebedi hadirin pasera orang semaca akhir surat Al-Baqarah ibaca dalam keadaan ngiding nak sampean nih ki odi pah maca akhir surat Al-Baqarah ibaca situng tempat katina apa pun ulama lam yakrub hasyayatin salasalayan maka orang semaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ibaca situng Roma maka setan teluari telu malam tak entar dek ke Roma kak dinto hadirin mun maca ki ayat kursi setan ni kacuma buru bisa saja deki abeli boleh keng mun maca aki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah teluari telu malam setan kak dinto tak kira entar dek kecumpung sampian makanya sampian sampo iganggu setan sampian sampo amimpin ibenian sampian sampo itompa apsaap sebelum asarin macah 2 ayat akhir surat Al-Baqarah maka ketika asarin sampean tak kira itompa biapsa abuk mun sampean la maca akhir surat Al-Baqarah pah pekun itompa nah jua opso maka ingat sama kina Quran tak hidup ruang karena setan ini kebeda 2 beda setan setak padang beda setan sepan mun setak padang maca aki ayat kursi nyimpang keng mun sepadang je ayat sabak kursena pentong aki insyaallah tidungi langker keng mun tak pentong ben kursi maki macaan apa pakuni tompa macam-macam Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mantar kauleban ajunan bisa ngamalaki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah mangkana ikeporan nikah mun atahlil atwa aki orang sedah pasti 2 ayat akhir surat Al-Baqarah gak dinto tak cecer pasti ibaca aki thank you saking dari istimewa nah hadirin pon ini kasih nomor 2 nomor 3 para Maria lah ini coba telok apa nampak apa mulai ring baru nah pong tak ocean Eropa lagi titimun pah 2 hari tak ocean pakun nih kenang-kenang sampai 2 hari abaja gelak bukulai dan teh compok bu cak dah benar dia makan laku mulai malam cak hula benanak ni kata kita tak tahu itu muraja Nabi hula cak dengan hula makan laku kita ngiding hula mulai dapat ke rumah makin dia kata edung ya
bunga antedung gula cek mun ngeding tak melu kambung gula wah kok lagi dingak kila jarok norok kaki bon senomor telok Allah aparing pengumuman hadirin dek ka orang talese dek ka orang kepora panapa pengumuman senomor telok innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a orang talese orang kepora Allah kak dintonya pora satejo tu sana manusia di Allah bakal isapora sepenting manusia kak dintoki gelem minta sapora di ajunan Allah subhanahu pa banyak tu sana hadirin keng mun abali ka Allah itu buaki bi kanjing Nabi at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu pasir orang si atobat dari dosa persis pada ben saya tak ngalako dosa sama sekali kula sering ngabala iman kak diman gelas ni kamun besar kak din to make ijli ma bedalam patah itu mucak mari besar keng manusia mari ala dosa pah atobat ka Allah minta sapora napa-napa le tu sana make lampat gemet tak sekali persis pada ben saya tak ngalako dosa sama sekali saking dari bila Allah dak kaula ajunan banyak ala dosa tinggal make banyak ala dosa sepenting kaula ben ajunan abali ka Allah kala ben atobat maka dosa kaula ben ajunan di Allah bakal isapora amin amin malah kanjeng Nabi adabu salawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna pejeng selema bektonya pora tusa antara pejeng selema bekto pasera orang si ala kutusa mari duhur sepenting asar apejeng maka tusa mari duhur bi Allah isapora sera si ala kutusa mari asar sepenting apejeng maghrib tusa mari asar bi Allah isapora para aja tusa na sampian keng mun sampian kak dinto bejeng ekalako lima bekto tak bu ambu insyaallah bila sau seta kau leben ajunan tak kira ngibetus ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin tak sempat minta sapora ki dengan tak sempat baca istighfar keng bejeng ekalako maka tusa kau leben ajunan Allah ipa kembat hadirin sepenting tusa ni ke beni tusa raja beni zina beni mate yoreng nikah isapora kala ben salat mun tusa raja kotu atobat kalaban khususnya mana taubatan nasuha kotu asaja minta sapora ke Allah dak remma carana tobat nikah ketika kau leben ajunan tu satu saraja maka sepertama lesan astaghfirullahalazim sapora aki Allah terus al-iqla lakona ambuin senomor 2 an-nadam atena rasa kastah senomor telok al-azmu alla ya'ud niat ta'abuliyo pole lakona ambu atena kastah niat ta'abuliyo pole lesan minta sapora ke Allah maka tusa na tusa raja sepenting tusa ni ke Allah bi Allah isapora amin jadi minta sapora ni kata melarat kak sepenting kuleban sampan kelem atobat keng cara sesampurna beda cepon ulama sepertama epakon mandi tobat geluh cara mandi tobat antara kata seruah nyelam ke dalam elang tu sana pun sampai nengah make orang elang punten mandi tobat nih kata kutu kata se mandi biasa kasabeden adus Jumatan niat sampian adus tobat mun bisa mandi nalem malam mari adus tobat sampian pah bejeng maghrib mari bejeng maghrib sampian nikah jaga boleh bejeng sunatnya mana sunat tobat atau salat sunat awwabin mari salat sunat awwabin maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta lanceng gelu tak apal tat sepandeen tak napa astaghfirullahal azim min kulli dhanbin adim wa atubu ilaih lanceng gelu sepandeen pole tak benapa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih lanceng gelu kalak pung kana to astaghfirullah 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 tak apal mate boy ya mun dia tak apal ki orang pandai apa yang laku hadirin sepenting la tobat kau leben ajunan tu sama ke raja tu sama ke banyak di Allah bakal isapora Allahumma malamun tu sebeni tu saraja pakemet kalaban bejang lima bekto kau leben ajunan amin Allahumma amin Allahumma hadirin keng mun tu sakata tang ke bentu saraja eka cepon tak isapora kalaban bejang
Dosa raja atau bet ketika buru. Dosa kata tangga minta sapora kata tangga. Mun bedah bareng setoman ekala bedah hak setoman epondut pabeli. Toman ngeco ajam apa beli? Tada mereka beli kente EBC. Ki kente EBC. PC tandi pentahalal lah. Kak kok lambat toman ngeco aja maka kak sapora aki kak ya. Biko ikakan kak ikan tenda PC kok tandi pahalal kak ya. Iya halal lek jelas tetanggaan. Banyak lek didik kak berde 15 ngara lambat. Ya mun 15 lek nakin 1 juta ya kok. Makan nakin kenteen hadirin. Paham lagi. Jadi mun urusan ben manusia ni keberak, mun urusan ben umat Nabi Muhammad, urusan ben umat Nabi Muhammad kak dinto berak. Jadi kau tu pabeli kau tu kenteen, mun kenteen maka tu sana kau leben ajunan kak dinto ampun tade. Mangkana seberak ni kebeni urusan ke Allah, tapi tu saka manusia. Mangkana haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah. Tu sani kemun ke Allah gampang kak. Keng sapora beni untuk kebaikan gempangan. Mun ka Allah ni ke urusan tak repot. Sampian kan hadir ke pengajian mangkin nikah. Sampian belamba toman ala qudus sak din tobi Allah isapora. Al majlisus salih yukaffiru anil mu'min alfim majalisin min majalisis su. Sampian lengki sekalian berempatu sa ekalakoh gumet. Sampian sebelum mah pengajian sapora toman nyin dumereng mandi 10 kali. Umpama 10 kali mari nyin dumereng bini mandi. Kiba ka pengajian sekalian. Maka si 10 kali nyin dumereng bini mandi ni ka ipagemet gara-gara antara ka pengajian sekalian. Amin. Cang sapa kana? Iya kok cang mahal pamakin nyin demi 10 kali. Koro ngaji sekalian isapora. Oh ya munda iya kana engko ki nyin demi 2 kali ki entara belum kali aki kok. Beni sani ka maksud ta kak. Takok sampean sikit nyin demi 2 kali gara-gara ka pengajian. Oh ki kari belum mundi kok ki. Punten artena tu sasel ampun ekalakoh make ali beli king entar ke pengajian sekalian kau leben ajunan bi Allah ampun isapora. Malah cek pun ulama neng majlis neka ketika mari na pengajian kan bededebu king kuleban sampean tak mireng. Kumu maghfuran lakum mulai kapitu sana la isapora. Malaikat ki matur ke Allah. Ya Allah, cek sapora kapi pangeran. Saya hadir bede sebagian meniking terang ngaji. King melibung pelembungan anak ngembung bah noro. Bode sentar king noro kancana bulan ibung kona tade orang pa entar sekali. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Dari si hadir kak dinto tak etengali tung situng tapi sate jabi Allah langsung etoles masuk surga. Tak etengali rangka seorang tapi langsung etengali rombongan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya napa tak saya? Insyaallah sehadir ni bakal masuk surga kapi budian. Anapa hadirin kula sering ngabala setiap pengajian pulang sampean sentar mangkin ni kalau jelas ikhlas sampean ni kalau jelas selamat jelas masuk surga tak pada ban hulil yasin ni ke paling jauh kak kan tutulot jam gula perjalanan bak masuk surga iya tergantung mun ikhlas masuk surga mun tak ikhlas mari kocak neraka pendong ben gelas ni bego bukan engki kula makin paling jauh lo hebat kak. Kula makin paling jauh tak pelak. Apa? Karena kula bensin ni gente. Kan ki. Makin paling jauh tak pelak kula. Transport bareng. Sampian mak semak. Asa pedaan luang bensin. Bensin ni gente sampai. Ngarep gente sampai. Nika ikhlasnya mana bu? Jadi kak kan tu entar rugi tapi tak ngerep gente tak gente tak kira pikiran nik saya kucak ikhlas ala ku kalakuan mari tak ina kerena khulil yasin pa masuk surga mun ikhlas masuk surga mun tak ikhlas tak temu mun tro tawa khulil ikhlas apa aja ya tes onceng suruh pengajian ce amplopin mun tak gerunggung surga khulil yasin tak akan ada selain gula bukan engki kan mun daripada curur-cucuran kan senika bersampean kan jelas ikhlas senika khulil yasin ikhlas apa aja ya tes dia coba onceng surah pidato cek gente bensin nah mun tak agrunggung mulai na ikhlas warga juga apa kula pengajian pak kali tak sungkem ya kak pak kali 5 kali nagi beri malam kayaknya kalau paipan kalau guna ya tadi kecompo segi beri malam cenung 5 kali pak kali lambok kula pengajian tak sungkem agrunggung alhamdulillah punten tak agrunggung kula asar roh punten
kikir enten manglo punten ken ngal kali dina deka ya tak tak agurunggung ya tak manglo ken ngokos jate mau lero kira pikir na bagian tak lero bagi ka supir beda apa tetapi mau kira pikir mau bahas ikhlas boleh lihat cinta ikhlas hadirin badang kisah kocak ikhlas nih kan antara ibri bantai ibri pada kilo bisa gula ya kayaknya lo apa tentang koknya guan letes hari namun tak berjajah masa tak gerunggung haram tak kira gerunggung gula haram tak kira nilpun ungkur cak mungkin selam babina kana tilpun tuh kok kalau penjo cak benih ngalak terep palai beri kala pala tak beri dente iya boleh lagi ngalak punten benih king meta songkeman punten mun tak berjalan tes cak beri songkeman makin haram punten tak apa iya ya masalah cangkik buru beda gunggung aja lah manusia kak ingin tak mau tak kau tak berjalan tes punten nunggu kayak gitu raya beda bungkan apa ada di nanya yanten hadirin selalu tak ikhlas bagi erparpan mun harparpan selalu tak ikhlas bagi ngarep dosa deh kak boleh ngeboleh man kaman mun acara meniki ngarep pc dosa acara apa pas iarep amplop dosa raja kengki raja entusa nang ngunceng penceramah tak beri amplop mulai kok Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mana mungkin ini kesejelas ikhlas sambian nih empuk sambian. Ini kesejelas ikhlas. Mana mungkin ini kesejelas masuk surga sambian. Khalil Yasin tak ifangki hadirin. Keng pulan apolong ben orang sila jelas masuk surga pada ben sambian. Man termasuk agak debu segala humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Bahwa mungkin sehadir nih kak. Tak itu yang litung situng tapi itu yang rombongan. Sateja sehadir epa masuk surga. Khalil Yasin man ter epa ngampong surga na sambian budian. Sehingga sateja budian bakal masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Sepertama pengumuman pasera seaniat bagus maka kita ngelaku ampun ikencer. Senomor dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Senomor telok pengumuman dari Allah saya asal seala kutusah sepenting minta sapora bi Allah pakun isapora hadirin la tayasu min rauhillah wa la taqnatu min rahmatillah jangan putus asa dari rahmat Allah kulaban ajunan makin aja tusah tingkel pabenya arpan kulaban sampean pakun masuk surga hadirin malah dan kula yakin hakul yakin umat Nabi Muhammad ni kemudian insyaallah bakal masuk surga kapi tak masuk surga de rem maka cek ilmu kubur pertanyaan ning menem semenem ni kele ke boleh makin pertanyaan apaan jadi mun tak bisa jawab kan cek saran apa kan ning menem pertanyaan pasera pangeran nah sera nabi nah napa agama nah napa kiblat tah napa imamah pasera tereta nah kan karunik ke pertanyaan kan apal kan launding jawabannya kan kima hati apa ada kamu launding jawaban cek launding jawaban tetapi pun malaikat datanya marrabbuka apal kan akhirat sera jatusa kaulaban ajunan sete dalam keberadaan betusa tusana kita esapora ki odi sete ki betusa yang babi kanjeng Nabi bahkan kanjeng Nabi ada bu syafaati li ahlil kabairi min ummati tang pertolongan je yang baaki nada katang umat sera jatusa jatusa yang babi kanjeng Nabi budian sambian maka namun kita patera jatusa na para ajaan kak artinya ada rumah mau coba toro ongku kak maksud mau apa yang talbungkon lagi maksudnya senikah munlah amulai ki ilmu kubur gulaban ajunan pertanyaan saya ilmu kubur nih kejawaban lah ibarengi bocoran hadirin pah saya bisa jawab orang seandi amal soleh ini kan lah beri jawaban nih artinya pertanyaan yang menem pertanyaan cuma nikah saya rasa andi amal soleh bakal bisa jawab tetapi pun tak bisa jawab kan lah cek saran nih dengan pertanyaan lagi boleh cara nak jawab maklih tukang lagi boleh akhirat umpama tu sabakun raja iya babi gusti kanjeng Nabi sepenting kuleban sampean maca sholawat mun ki anya mari tale se insyaallah maca sholawat kapi ki buru bagus sudah datang sampean asolawat dan asarakalan tanggi kan mancing sampean ki buru arah apa mi mancing sampean karena kanjeng Nabi hadir kayak kanton ki buru nikah keng hadir bani jasadan tapi secara nur keng kuleban sampean tak oning hadirin
cok saking oning mangkana mancing ini kamun bisa ketika maca selawat ala asrafil anam kak itu sampai tak mancing kecuali keng andi odur hadirin anapa kanjing nabi hadir kak kantongin kula ben sampean tak oning pah bade sing ngoca mun kanjing nabi lakar hadir pah de mun bulan molot ro edina asragalan itu ke asragalan sumenep kota asragalan de masalengan le kanjing nabi dai aboh benih pah ngale bade ben kiai entar ke pengajian kak nih kesehadir secara nur jaya pun ulama sampean mun rek narik hadirin coba ngalak mangkok saibu ni kacer-cer sebe etanian kapi tiap mangkok beriin aing di sampean celing ilem maing tiap situng mangkok pasti beda arena kapi entar ka mangkok utung beda arena entar ka situng beda arena masa sampean ngucak arena ka saibu arena pakun situng keng mun bedena saibu arena ke bisa titi saibu anapa nur lah hadirin uning nur sampean nur ni ka cahaya aku delok sampean. Jadi beda nur beda enar. Pada nih kak, pada tera. Cuman mun enar nih kak panas, mun nur nih kak anga. Jadi cahaya kanjeng Nabi saat ini secara cahaya, bukan secara jasad punten. King cuman kongang. Orang ini kata bang, kibun kanjeng Nabi dalam kebedaan ngiding. Ini kan kongang hadirin. Bisa keng mantir kuliban ajunan maka tak tabang ki dalam kebudayaan ngiding mantir tabang kiban Gusti Kanjeng Nabi budan i akhirat yang be kalaban syafaat amin Allahumma pon senomor 4 terakhir bejeng 5 bektoh ini kepungkasan nih kak pasera orang seajaga ibadah bejeng 5 bektoh maka orang gak ditukeng selamat ibelina boleh pasera orang kepore seajaga bejeng 5 bektoh maka orang gak ditukeng selamat jadi sampian sehadir makin tahu sakit pikiran engkau dia selamat apa enggak ya engkau dia masuk surga banja engkau dia budian pecah banja situng okorna mun panjenengan ka bejeng ngastete bejeng ikalako kalaben tengate panjenengan kak ditukeng masuk surga keng sengak kengain pasera orang seka bejeng mulai enteng sopu kesiangan tak susah tak akhir pikiran bejeng lopot bekto kuleban sampean tak ruwet tengate taku asmana sampean keng etolis ibeng lebengan neraka sareng Allah Subhanahu wa taala keng mun bejeng la ikalako kak masar keng lambat li sekali keng talempes nyaman benih keng enteng insyaallah punten keng mun sengaja enteng pah ben ari ini bali hadirin tengate kau leben ajunan takut tetilan silen tak selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala pramila gak dinto kalaben acara Isra ni kami perlu ulang saben tahun karena gak dinto berkaitan kalaben ibadah saanya salat ibadah salat gak dinto bekal dan tuaki kau leben ajunan bekal selamat di akhirat maka ben tahun meskipun biaya jangan ibadah aki nih kak tahun beri Isra beda mangkin beda tahun datang beda ma ini bali pak na pak saus mun perkara ni penting pakun eli bali hadirin teti tade lain tocuna keng untuk nyari iman kau leben ajunan sehingga iman kau leben ajunan seampun mabe kalaben Isra insyaallah tengki boleh karena iman ni kata pada beda iman ni ke iman malaikat la yazidu wa la yanqus tak jen atambah tapi tak jen korang iman malaikat beda iman nabi dan rasul yazidu wa la yanqus bedari atambah tak tuman korang iman ni ke nomor 3 beda iman orang keporah yazidu wa yanqus ampo atamba ampo tada mun deteng iman tengki masjid seguang-guan sajam astagfirullah iya mana tempo na teki iya mana tempo na tada ngicok sandal mulai na jadang masjid jadi guleban sampean iman ni kapulan ampo elang ampo benya akhir ibadah aki Isra ni ka untuk atetiaki iman pakun stabil mun iman kak dintola stabil iman kak dintola koko kuat ajunan Allah insyaallah kau leben ajunan bekal selamat amin Allahumma cek sampai tinggal dek ibadah solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat keuntungan beni marke atunya apangkat tapi se bisa selamat dunya ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat de Gusti Allah semak ben ajauin maksiat kepada manusia ala kose manfaat sanaus odi sakece insya Allah berkat amin samuka sateja kaparengan sehat ibadah de Gusti Allah atam bagiat lancang umur rizki halal
nak potoh solihin solihat bentatang ke rukun de ulama cinta serta toat ala kuaka pekusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa topat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kengi nga syafaat kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu bektoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluar ruh kempang tak malarat husnul khotimah asanguh iman Islam sampai wafat sholli iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashab wal ali wal ashabi bang laku siang ben malam seipek keren tunyak jarang searoma sahabat bekal matiak padahal mun mate tunyak ikala lainna cuma labun pote tak ajai setu menang tunyak kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi markah syarat ibadah cek sampai enteng banyak mun ka urusan tunyak yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding odi keporatore cek pikapiaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja mati kapi sholli iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ali wal ashabi man qad wahada sateja se alakoh sateja se ngerena sateja se nyumpeng ben sateja se entar melemangkin manter e selamat dunia akhirat manter kau leben ajunan agati along pulong seneng ben bunga saat mangkin manter e papolong e akhirat e swarga Allah sateja se nyumpeng sateja se alakoh sateja se ngerena sateja se entar manter e belanceng umur se barokah e paringin rezeki se halal untuk syarat ibadah ke Allah paringin nak foto solihin ben solihan ben semoga kau leben ajunan tak sete kecuali asanguh la ilaha illallah ben sateja sehadir semoga ki pada Pak Azziarah ke Mekah Madinah manter ki bisa anyalah saya dak maka Gusti Kanjeng Nabi Madinah amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah segak dintokeran si bisa pada Pak kurang ben lebih nanya sapora sederek batas epon mana bi beda bener dari saya pada Pak kebenaran gak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana bi beda salah dari saya sampai yaki kesalahan murni omber dari keentengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyon sapora ben nyon pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.